mà vào thịt ôm em tụi cái giá này thẹn cuốn thân một ôm thôi nhà lấy chân phật được cái thẹn cho khán giả cùng tụ lập như video mà Hey you guys, welcome back to my channel. Sesian biang mga Anisha te filaban ihang ni budan yung kao mentakas ni namud ban Shet Matar Pulao te kuma filay ang ngabun sian pan i kumno ban Shet Matar Pulao te mentakas ni yang sedang nang ni unu kao de India Gate basmati rice tinggal apa padam na duk menem mental ada live hominin tinggal le kumno yang sedang ban Shet na te kam slam shikapor. Let's get started. Sakarai kelak kuit te mentangan tap shop lagi. Tap saus la terbang, dry garam masala, jira, batu, salt, tap saus cashew nut, tap sepian, samken batu ginger garlic paste. Litapan tap saus motor. Kumno, dapat ngecek masau kah, ngecek masakom, di tangan chef kumbishpo ni kasan ni deh. Hey guys, kerja kalai bat kalong kebai bang bah. Patri hôm nay anh mới try này còn ta chọn chương cho báo của con đã try này báo mong tin là Patri để cho ngày mai gặp вам shmi amen. ini bam no kasih le jadi nani sungkan ba sao ba sungkan ba Bat ubasat bama. Besar dah ni. Tengah-tengah kap nak nama lebah ngelak tangan pelan. Tega peleng ni dok siar Shet curry kena peleng sedikit. Tengah ngamla apsu. Kalau nak sudah pelan. Entah sini bam ni sama. Wow. Tengah deh. Sabar kadang kulit. Khát nè. Được tham nhiều cashew trên băng mà. Oh, satu kan. Salah deh.
Thử được chưa? Sắt các bạn. Ngay sau sát rồi lụi. Giờ xung quanh mà sát ham ba xin. Thật biếng chưa? Mà bang pelan. Kayak lang waktu sebuah dok saya. Subha persiang macamnya mah. Oh, cimbang sana kerja. Kumba pilai ong bangin peni Shet pulau tentang sini pilai ong peni mah. Ulong busuk bah. Buat ulang bang bah. Ada di sini ni. Mà vào phía theo em itu kerja naik theo pun san makum. Thôi, ngalai jam kelat batai. Theo so khanyat kum tu lap ni video mah. Nampak jam selesai dia hadian duk ni lah. Em nhiều khao đây. Đi bên thẹn thanh sinh thẹn, mà rượu jam á. Cho nồng bằng chưa? Thôi. Yeah, video tak ni dah kasih. Mah, so like, and share, and comment, juga subscribe.